أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluklarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil-turlarimizdan chiqqan ham sanarimiz bo'lsa edi rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi uning ahli baytina uning sahobalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizoligi bo'lsa edi ham barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'nin sünneti ardından yergen mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın selamları bulsa idi. Gısıllanıp hem teharetlenip ılık bulgan Cuma namazının farzını utim dip kilgen ve Cuma berek bulgan Ramazan aylarımızda kilgen kardeşlerimizge Allah Teala'nın sevaplarına erişirge nasip etse idi. Derslikte Allah Subhanahu ve Teala bizge mümkünçilik birdi, bizge fırsat birdi, izgi Ramazan aylarımızga jitirge. Köpme yıllar 2020 yıllardan alıp bizning kardeşlerimiz bizning aramızdan kitip bardılar. Türlü sarhav şiirler bilen, hastalar bilen şiirlep bu dünyadan baqilikka köçtüler. Hem sahabeler ridvanullahi aleyhim peygamberimizin sahabeleri Ramazan ayına yartı yıl kalarak Allahümme bellighna Ramazan dip dua kılganlar. Ya Rabbim bizge Ramazan ayın karşılarga Ramazan ayına jitirge nasip it dip dua kılganlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Ramazan ayın başka aylardan sultan itip başka aylarının başlığı bularak saylap algan hem Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da bulay dip etken Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn Bakara suresinin 183. ayetinde Allah kimge iman kitirişi bendelerge müracaat edip eyte iyi iman kitirişiler sizden aldan kilip gitkenlerge farz bulup yazılgan kibik sizge de Ramazan ayındağı uraza farz bularak yazıldı belki takvalık iyelerinden bulursiz dip eytken. Şulay indi ikinci ayette Allah Subhanahu ve Teala eyte şahr Ramazan allazi unzile fihi'l Kur'an huda lin-nasi ve beyinati minel huda vel furqan. Ramazan ayı anardan kişiler için hidayet doğru yolunu görsetken aşıklık delil kilgen hakны yalgandan ayrılgan Kur'an indirilgen dip eytken peygamberimiz. Bu Bakara suresinin 185. ayetindekiler. Hem indi ne bu ay ul başka aylardan Allah Subhanahu ve Teala anı özü ayırıp durgan hem peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şulay başka aylardan Ramazan'ı zor derecelerge götergen hem etken İza caa Ramazan futihal abwabul cennet ve guliqat abwabun nar ve sufinas şeyatin. Derslikte Ramazan ayı kilgenden soň Ramazan ayı kilgeç rahmet yakindi cennet işikleri açıla, kapkaları açıla hem cehennem utları yani cehennem kapkaları yapıla hem şeytanlar şiplerge oturtula dip etken peygamberimiz. Ötken bütün yıl davrında biz egerdeki özümüzün günahlarımızı, özümüzün nefsimiz bizni kıtırtkan amellerimizni meni şeytan kıtırttı, şeytan aldadı dip biz ana sıltı alsak Ramazan ayına kelgeç şeytanlar kayda dip etken şipke beyli dip etken peygamberimiz. Şipke oturtup kuygan.
etlärni menä indi azgan etlerni şipke oturtkan kübük bu Ramazan ayına da Peygamberimiz nindi vaqda bile Allah Teala bizni bu şeytanlarыбызны bizni vesvese kılgan şeytanlarыбызны şipke etni oturtkan kübük oturtup kuya eken. Hem indi alarның bu şeytanlarның zararı bizge timi. Hem egerdeki biz Ramazan ayında da nindidir gameller, nindidir naşar gadetler, nindidir naşar sözler silibіз iken, nindidir gameller kılabız iken, demek bu vakitte mine şeytan bıtadı deyip eytirge hakkımız yok. Bu özümüzün nefsimiz hem özümüz şunday ikenligimizni göre alabız. Egerdeki özümüzün canımız nicik paklı miken, şista miken, yaki bıçıranıp bitken mikenligin kararga tilesek, özümüzün gamellerimizge, özümüzün fikirlerimizle Ramazan ayına kararız. Ramazanda men nişik kişi turunda uylayım, nişik men Ramazan ayında ibadet kılam, nişik men uraza tutam, yaki tutmayım, nişik men izgi gameller kılırga aşkınam, yaki aşıkmayım, nişik men kisemden akşa çıkarıp birige mena jaylı mı, jaysız mı, kıyın mı, yaki eli jingil mi, bu meselelerini biz özümüzge sıravlarını bilik. Hem elbette men sizge inşallah 5 Eybir turunda silep gitem, olda bolsa Ramazan ayında biz anı kullansak, Ramazan ayında şul 5 eybirni biz, şul 5 eybir üstünde iş işlesek, inşallah Peygamberimizin hadisine turu kilip, Ramazan ahırına jitkeş, günahsız sabi bağlar kübük bulursiz deyip etken. Ramazan'a kirip, Ramazan'ı kitip, bitkenin kitip bu turuguna tügel, eyinde biz bu 5 eybirde özümüzün hırsızlığımızı, özümüzün turuşluklarımızı көрсәтергә тиешбез. Hem birincisi, ol da bolsa elbette uraza tutu. Urazanı tutabız ten bilen, urazanı tutabız can bilen. Allah subhanahu wa ta'ala kişini 2 eybirden yaratkan. Birisi ul ten bolsa, ikincisi ul can. Hem indi egerdeki kişinin teninden can çıkıp gitse, ul kişini biz hatta kişi de deyip deşmeybiz. Ul bizning aldımızda kim bula? Meyyit. Egerdeki kişi ulayken, anın teninden canı çığa iken, ul vakitte biz onu kişi de deyip deş almayız, Tatar telinde ul meyyit kine. Hem indi biz de özümüzün urazalarımızı meyyit urazasına aylandirmek, fakat susuz, rizıksız, kün devrindegine tırmayık, endi hatta özümüzün canlarımız turunda da, özümüzün ruhi kıymetlerimiz turunda da biraz uylayık. Şuluk vakitte bizning gözlerimiz uraza tuturga tiyiş, kulaklarımız uraza tuturga tiyiş, gaybetten, naşar sözden, gözler nerseden, çit hatın kızlarga karaudan, kirekmegen kinalar, kirekmegen neyidir, oyunlar bilen oyna buturabız şıgıllanıp şulay bit, vakitimizni ziyaga uzdırıp. Uraza tuturga tiyiş bizning tillerimiz gaybet silevden, uraza tuturga tiyiş bizning bütün başka bulgan agzalarımız. Günahlı orunlarga yerimik ayaklarımız bilen, günahlı eybirlerini tutmayıp kullarımız bilen, hem indi bu bizning uraza tutu bulur, hem indi şul vakitte egerdeki biz gözlerimizni de, kulaklarımızını da, başka agzalarımızın da günahtan saklasak, biz hakiki bu Ramazan'ın maksatına iyi alabız. Ol da bolsa, nerse deyip etken Peygamberimiz, belki siz takvalık iyelerinden bulursiz. Takvalık nerseden birile? Tıyudan birile. Egerdeki biz günahlardan tıyıla başlayırız iken Allah subhanahu wa ta'ala bizning takvalığını arttıra. Egerdeki biz aş, susav, revişte, it kübük, usal, gayretlerimizge kışkırıp, bakırıp, ballarımızını kıynap, oraza tutsak, haminde fırsat bulgan kişiler ile namazına kadar yıklap, ondan ile namazından sonra yıkıga kitip, akşam namazına gana uyanıp, uraza tutsak, ul vakitte bizning urazalarımızdan faydası hem sevabı bik az bulur. Şulay Peygamberimiz aytgan, g'ibadat ul da bolsa taravih namazları hem qiyamul leyl, demek indi namaz, tungi vakitte okugan namazlar. Peygamberimiz aytgan, men qama ramadana imanan va ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbih. Kimde kim Allah Teala'ga iman bilen hem kileşekke ımtılu bilen Ramazan ayın basıp dursa deyip etken, Allah subhanahu wa ta'ala ana bu deyip etken aldan bulgan günahlarını gafu itirmin deyip etken. Demek Ramazan ayı ul basıp duru ayı. Men qama degen kıyamet degen söz ul da bolsa basıp duru.
Biz nинди намазларда басып торабыз? Таравих намазларында 20 рәкәт буе басып торабыз һәм инде җайланмагач, күнекмәгәч намаз укырга безнең хәтта аякларыбыз бераз сызлый башлый, шулай бит. Бу нәрсә бу безнең таравих намазларының бер галәмәте булып тора. Шулай ук ифтарлар, Пәйгамбәрбез әйткән, кемдә кем бер ураза тотучы кешене ашатса, аңа үзе ураза тоткан кебек савап язылачак. Әгәр дә ки без бер кешене булса да Рамазан аенда ашатсак, үзебез ураза тоткан кебек савабы нәрсә безгә язылачак. Һәм инде онытмагыз, шундый бик зур фурсат ул да булса, Рамазан аенда 70-тән алып 700-гә кадәр саваплар һәр гамәл гыйбадәт өчен нәрсә эшли арта. Бу безнең дип әйтик инде шундый фурсат. Бер сумны салсак 700 сумга әйләнә, инде 10 сумны салсак меңләргә әйләнә, инде 100 сум салсак миллионларга әйләнә торган бер ай. Һәм инде садакага бәйле, шулай ук дүртенчесе ул да булса садака бирү. Нинди садакалар турында сүз бирелә? Әлбәттә закат чыгару. Арагызда бәлки битенегез нисаб дәрәҗәсенә җитмәгәнсездер. 500 мең акча иегездә ятмыйдыр. Ләкин мин гел сыкланып карап торам әбиләргә, кайсыларның пенсиялары безнең зарплатларга карата 4-кә яки 5-кә яки 10-га ким. Һәм алар килеп, хәзрәт, бу минем исемемнән закат садакасы булыр дип нәрсә бирәләр? 1000 сум, 500 сум бирәләр, ләкин аларның ниятләре закат. Карагыз әле. Без гомер буе нисапны көтеп утырсак, гомер буе нисапка бәлки җитмәячәк бездә. Аллаһ Тәала безгә шундый бәлки ризыкларны бер кашан да бирмәс. Әмма бу әби кичкенә пенсия алып, закат садакасы дип ният эшләп нәрсә закат садакасын түли. Мин әйтергә хакым бармы аның? Юк, әби, синең нисабың юк, бар, иңә кайт, бу закатыңны үзеңә калдыр дип әйтергә хакым бармы? Әгәр дә кеше шундый ният белән килде икән, Аллаһ Тәала үзенең рәхмәте белән аңа савабын да язачак. Шулай ук садакаларның Рамазан аена махсус булган багышланган садака ул да булса фитра садакасы. Бу елны фитра садакасы бер кеше исеменнән 150 сумнан башлана. 150 сумны кем бирә? 150 сумны кем бирә? Мөмкинчелекләре чикле булган кешеләр, инвалидлар. 150 сумны кем бирә? Аштан, менә бүген үләм, иртәгә үләм дигән пенсионерлар 150 сум бирә. Бер кайда да эшләмәгән студентлар, шәкертләр 150 сум бирә. Заводта эшләүче инженерлар, базарда сатучылар, ниндидер кичкенә бизнес булган кешеләр 150 сум бирми. Күбрәк бирә. Үз исеменнән, хатын исеменнән, балалар исеменнән, хатта хатынының карынында булган бала булса да шул исеменнән 150 сум бирми, артып бирә. 300, 500, 800, 1000. Чөнки фитр садакасы ул кемләргә, ярлыларга. Менә бу дип әйтик инде, диге белән, ярлыларга, сылы белән яки инде будай белән исәпләсә, хәлле кешеләр өчен, хәлле мөселман кардәшләребез белән ул хөрмә микъдары белән яки йөзр микъдары белән исәпләнергә тиеш. Моның турында онытмыйк. Һәм инде шулай ахыргы садака ул да булса фидия садакасы. Фидия садакасы, әгәр дә ки кеше шундый шир белән ширли кайсыннан аңа шифа бер кашан да тимәячәк, һәм инде әгәр дә ки ул ниндидер карт әби яки бабай, ул картаеп, аның кеше юк икән ураза тотырга, һәм ул әлбәттә бер кашан да яшәрмәячәк, аңа бер тотмаган көн өчен фидия садакасын бирергә рөхсәт ителә. 350 сум ул да булса фидия садакасы бүгенге көндә. Ни бер инде бер ай өчен 10500 сум була. Әгәр дә ки арагызда нидер кешеләр сорау булса, фидия садакасы күпме? Менә белегез инде 350 сум. Шулай инде онытмаска кирәк, берәр нинди изгелек кылсак та без Аллаһ Субханаһу ва Тәала алдында үзебезгә бер аклану булыр. Мин Рамазан аенда, үткән Рамазан аенда мин китап бастырган идем. Бу Рамазан аенда мин 100 кеше ифтар мәҗлесендә ашаттым. Тагын киләчәк елда мин мәчет төзергә башлармын. Шундый нидер бер сизелә торган гамәл кылырга тиеш кеше.
Менә безнең мәчеттә, мәчет тарафыбызда сез күреп торасыз, безнең кардәшләребез, күрмәүче кардәшләр монда ураза тотар өчен киләләр. Аларга бик кирәк китаплар, менә безнең күрәсез, монда тәфсир дигән язылган китаплар, алар 10 томнан тора, менә бу 10 томлык Куранны, тәфсирне әгәр дә ки бастырсагыз, бу безнең хузур нәшриятыбыз кул астында чыгарылган китаплар, тикшерелгән, безнең бөтен динебезгә, мәзһәбебезгә туры килгән китаплар, әгәр дә ки шул китапларны үз исемегездән, яки гаилә исемегездән, яки вафат булган тугандарыбыз исемегездән Рамазан айында бастырсак, һәм шул Кураннарны менә бу күрмәүче кардәшләребезгә бирсәк, күпме алар ул китапларны укыячак, күпме алар гыйлем алачак, безгә шул гыйлемнең саваплары җитәчәк. Һәм бишенчесе, ахыргы ул да булса нәрсәгә әзерләнергә кирәк, тугандар? Бүген әле Рамазанның 2нче көне генә нәрсәгә әзерләнергә кирәк без? Гаеткә. Гает бәйрәменә әзерләнергә иратлар кайчан башланырга тиеш? Әле Рамазан айы тулганча кадәр балаларыбызга, хатынларыбызга Озоннан, Wildberries'тан, базардан ниндидер нәрсә бүләкләр алырга кирәк. Ниндидер теге чүп-чар гына түгел, кыйммәтле, яхшы дәрәҗәле, сыйфатлы әйберләр сатып алып үзебезнең хатынларыбызга, балаларыбызга бүләк итмәсәк, алар Рамазанның һәм гаетнең кыйммәтлеген аңламаячак. Чит илдән килгән, Западтан килгән ниндидер культураны үз исләренә алар алачак, әмма безнең динебезнең культурасын алар ерак тотачак. Чөнки әти нәрсә ярдәм бүләк итә? Открытка бүләк итә, китап бүләк итә. Балаларыгызга китап нигә кирәк сезнең гаит көнендә? Балаларыгызга планшет бүләк итегез, компьютер бүләк итегез, эс киемнәрен тулысынча алыштырыгыз. Арәпләр илләрендә бик күркәм гадәт бар, гаит килә икән, ничә бала бар гаиләдә, 6 бала булсын, 7 бала булсын, эс киемнәрен тулысынча, аяк киемнәрен алып, башка кадәр бер комплект кием алалар. Менә сез дә шул фурсат белән кулланып калыгыз. Гаит көнен ул нинди көн дип алар исләрендә тотсындар. Миңа зур бүләк килер. Гаит көнендә миңа зур бүләк килер. Туган көн бүләге дә ерунда булып күренер. Лек шундый бүләк бирергә кирәк. Шунда гына безнең балаларыбыз иншалла бәхеттә, сәгадәттә булырлар. Һәм инде хатыныбызның да хатын кыймак пешер. Гаит килде. Әйе, әлбәттә, ул безнең татар гадәтебез кыймак ашау. Ләкин ул бабаларыбыз, әбиләребез юклыктан ашаган ризык. Хатыныгызны елга бер тапкыр ураза гаетенә, бер тапкыр кырбан гаетенә, матур кыйммәтле ресторанга алып барып ашатсагыз, хатыным, әйдә әле, мин синең белән 10 ел яшәдем, 15 ел яшәдек, 20 ел бергә яшәдек. Әлдә мин сиңа матур рестораннарны күрсәтеп, хәләл ризык белән сине ашатыйм әле, сыйлыйм әле дип килсәк, шунда сезнең дип әйтгәндә гаилә климаты да үзгәрер, шунда сезнең хатынларыгыз сезгә башкача карый башлар, тугандар. Кемгә мөрәҗәгать итәм? Иратларга, сезнең һәрберегезнең хатынларыгыз идә көтеп тора сезне. Кыймак белән генә, шүпчар яулык белән генә кытылмагыз, зур бүләкләр бирергә тырышыгыз. Баракаллаху ли ва лана фил Куранил азим ва нафагана бил аяtil ва зикрил хаким. Астагфируллаһи ли ва лакум ва лисаил джамааtil муслимин аль-хадирин ажмаин иннаху лафур рахим ажвадul карим ас-самиул алим. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дорогие братья, мы достигли с вами священного месяца Рамадан. Этот Рамадан является султаном всех месяцев, и мы ждем его, как ждали сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. У сподвижников была такая очень прекрасная традиция. За полгода до наступления Рамадана они просили: «О Аллах, дай нам возможность достигнуть Рамадана». После того, как они держали пост месяц Рамадан, еще следующие полгода просили у Аллаха: «О Аллах, прими наш Рамадан». И это должно быть нашей традицией. Что касается Рамадана, то Аллах Субханаху ва Тааля возвысил этот месяц. В священных аятах священного Корана есть указание на то, что это является не просто месяцем, это особенный месяц. Также и в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказано, что этот месяц, в который открываются врата рая и закрываются врата ада, и шайтаны бывают скованы цепями. И это месяц, когда мы на себя, на свои собственные души, на свои собственные поступки и мысли можем посмотреть трезво. Если до этого мы могли сказать, что шайтан нас попутал, шайтан обманул нас, и поэтому мы совершили такой-то, такой-то грех,
то сегодня, в месяц Рамадан, все грехи, которые мы совершаем, все дурные поступки, которые мы совершаем, слова, которые говорим, и мысли, это наши собственные мысли. Уже не можно сказать, это шайтан нас обманул. Уже мы должны что сделать? Трезво посмотреть, объективно взглянуть на себя и сказать, ну да, вот я такой слабый. И что сделать? Покаяться от этой слабости и постараться делать те религиозные предписания, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам установил. Я хочу перечислить вам, у нас очень мало времени, 5 вещей, которые необходимо сделать каждому мусульманину. Первое – это ураза. Месяц Рамадан – это месяц поста, и в этот месяц мы должны стараться соблюдать пост, так как это предписано Всевышним Аллахом, воздерживаясь от еды, питья и половой близости в течение всего светового дня. Но не только этим мы должны заниматься в месяц Рамадан. Не только наши желудки должны чувствовать голод, не только желудок наш должен поститься, но поститься должны наши глаза, поститься наши должны уши, поститься наши должны руки и ноги, поститься наш должен язык от сквернословия, поститься наш должен сотовый телефон. Он не должен постоянно скроллить ленту в ТикТоке или в каких-нибудь других запрещенных сетях социальных. Он должен читаться там Коран, там должны читаться хадисы пророка, статьи про Рамадан и так далее. А не вот это вот постоянное, да ведь? Следующее – ифтары. Посещение ифтаров в мечети является очень хорошей традицией, которая у нас набирает последние годы обороты. Всех приглашаем на ифтары. У кого есть возможность, приходите, пожалуйста, получайте либо ланчбоксы, либо садитесь вместе с нами, угощайтесь ифтарами, вечерними разговениями. Но самое главное, ифтар для каждого состоятельного мусульманина – это возможность накормить постящегося. Не кушать самим, не ходить по мечетям туда-сюда просто, а ты и ходи в мечети, и денег тоже плати. Кому платить деньги? Тем же самым мечетям, которые эти ифтары проводят. И у нас здесь проводятся ифтары для наших незрячих, для наших реабилитантов, которые приходят. Поэтому каждый из вас может принять участие, накормить постящегося. Более того, у нас постящиеся с особенными потребностями, это инвалиды различных категорий. Вы можете получить сразу несколько наград за это, иншаллах, если сделаете правильную награду. А в Рамадан за одного накормленного человека награда увеличивается от 70 до 700 раз. Следующее – это таравих намазы. Выстаивание ночных молитв является сунной месяца Рамадана. Если мы выстаиваем ночные намазы, как об этом сказал пророк, «Ман кома Рамадана иманом вахтисабан», кто выстаивает намазы с верой и надеждой на милость Всевышнего Аллаха, тому Аллах прощает его предыдущие грехи. Следующее – это садака. Несколько видов садака, которые принято давать именно в месяц Рамадан. Первый – это закят. Мы знаем, у нас у всех есть религиозное образование, что закят дается только тогда, когда человек достигает уровня нисаба, когда у тебя лежит 500 тысяч на банковском счету, либо под подушкой, и ты из этих денег в течение года эти средства не берешь. Но мне всегда с умилением приходится наблюдать картину, когда бабушки, видно, что эта бабушка получает небольшую пенсию, вся скрюченная, вся старенькая, в морщинках, приходит в мечеть, протягивает 1000 рублей, 500 рублей и говорит: «Хазрат, это мой закят». Видно, что бабушка никакого закята, ни до какого нисаба не доросла и, может, не дорастет, но она приносит от чистого сердца, делая намерение закята. И, возможно, сидящие в зале здесь 90%, а может быть и больше, не достигнут никогда уровня нисаба. Это что получается? Закят вам все, харам, что ли, платить? Сделайте намерение. Из тех средств, которые, пусть это будет закят, это будет фитр, это будет фидья, сделайте намерение, и иншаллах Аллах Та'аля соразмерно вашему намерению вам воздаст. Следующий вид садаки – это фитр садака. Фитр садака от 150 рублей начинается ее нижняя грань. Это нижние значения для кого? Для инвалидов, которые сидят на пенсии, для пенсионеров, которые по старости, для студентов, которые доедают там последнее, да? Вот для них 150 рублей. Для тех людей, которые работают, получают нормальные зарплаты, для них не может быть 150 рублей фитр садака. 300, 500, 800, потому что мы считаем изюмом и финиками для богатых и считаем пшеницей и ячменем, который никто, даже скотина, сейчас не ест. Считаем кому? Нижних, для бедных. Это для чего такие низкие показатели даются по республике, 150 рублей? Чтобы вот эти бабушки и дедушки, они не чувствовали себя отчужденными, чтобы они могли хотя бы какой-то садака дать. Но это не для вас, братья. Для вас этот порог начинается с 500 и выше. Ну и фидья садака. Вы знаете, что если человек не постился в месяц Рамадан, и у него есть такая болезнь, от которой никогда не наступит излечение, или он состарился, и у него старческая дряхлость, он уже не может держать пост,
то ему можно уже платить, что фидия садака. Фидия садака 350 рублей с человека за один день. Если в течение месяца, то это будет 10 500 рублей. И последнее, пятое, о чем нужно тоже не забывать, это о гаете. Потому что гает — праздничный намаз, и 3 дня праздника — это те дни, когда мы навещаем своих родственников, навещаем своих родителей, едем к ним в деревню, везем большие красивые вкусные подарки и угощения. Это тот день, когда мы своим детям покупаем настоящие, качественные товары, продукты, я не знаю, по необходимости, одежду, которой этот ребенок будет пользоваться и будет вспоминать. Придет гает, обязательно папочка мне подарит одежду сезонную. От сандалий, начиная до головного убора, полностью меня оденет. Это очень интересная, красивая арабская традиция, когда арабы, сколько бы у них в семье детей не было, они всех их с ног до головы одевают. И дети ждут этот гает, и что предвкушают его приход. И у них уже с молодых ногтей любовь к гаету и уразе, она что делает? Остается. И мы, как главы наших семей, должны уделять внимание в месяц Рамадан нашим детям и уже начать откладывать деньги на большие крупные подарки, чтобы наши дети чувствовали, что ни в день рождения, ни на Новый год там бабушка или дедушка, которые не практикуют, нам подарки дарят, и они высокие, дорогие, а на гает папа дарит огромные подарки, на уразу, значит, Курбан-Байрам делают большие подарки, чтобы это было прямо ощущалось. Тогда никакая чуждая нам западная идеология не проникнет в сердца наших детей и не сделает их какими-то приверженцами других идеологий. Мы должны стараться сами хорошо относиться к нашим детям, хорошо относиться к нашим женам. Я про каймак уже на татарском говорил, да, у нас что говорят? Каймак пешеребаша, да, ведь говорят, испеки блины. Но блины — это хорошая татарская традиция, но она была тогда из-за нужды, потому что в деревне, кроме муки и воды, ничего не было. Они вот что и могли делать, так и праздновали. И это было праздничное угощение. На сегодняшний день огромное количество халяльных ресторанов и кафе. Ну возьми ты свою супругу 1 раз в год, 2 раза в год, своди в кафе, своди в ресторан, скажи: жена, спасибо тебе, детей мне кучу нарожала. Воспитываешь их, меня постоянно дома нет. Вот давай хотя бы мы с тобой уделим время, сходим в халяльное кафе, я тебя вкусно покормлю. И на 350 рублей бизнес-ланч. Ребята, нормально заплатите за жену 1 раз в год, 2 раза в год. Аллах вас даст. Как только вы начнете своей жене и детям деньги нормально отстегивать, Аллах субханаху ва тааля баракатом вас накроет сразу же. Инна Аллаху ва малайкатуху юсаллюна аля наби, я юхалладина аману салли алейхи ва таслиман, Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид, инна саляту танха анил фахшай валь мункар, ва акимус салят.